Matur suksema lajeng ring pangetara caret antuk galas sakatibe ring sikian ring galahi sane becek puniki titiang nyoman Ferrari Wulandari jagi ngawadarang satu sane mamurde manusia ngajak dedari satu ane puniki boyo jadiru satu iraja palu sakewalu satu ane puniki mula mawit saking predesa cabu Kabupaten Badung inde jangkep satu ane sekadi asa puniki kocap dumon ring predesa cabu wenten tetamanan sani kalitang ngelangin pisan indek kebajikan tetamanan punika sampun kauningin antuk para dewatane sami miwah para widyadarine saking swarga loka ritat kali dina purnamane kapat saged wenten widyadari nglayang saking swarga tentu medun ring tetamanane punika akeh widyadarine punika kirang langkung wenten ada sedih sami dedarine punika kalintang istri ayu tur nenten wenten nyamain pada ring marca pada duk dumon ring predesa cabe wenten jatma turuna saking maon lajeng pisan ngabre dina kegirane tuah memancing ring posisi tukadi risedekan anak turuna lajeng punika memancing saged manggihina wenten widyadarine mesiram ring tetamanane sane wenten ring posisi tukadi beh tusing kodaban anggap keneh anak turuna punika nganten nang widyadarine sane mesiram ring posisi tukadi sambilan ngerenggeh sekadi asa puniki beh kengken ban budaya jani apang je bakat widyadari ento asiki angget kurengan yeneng bakat idewek jagi pacak sumanggup ngiringang sapu napi jepi kayu widyadari anggot idewek kurengan asa puniki anak itu ngerenggang widyadari tuari je makeluk lantas anak itu ento makena lakan nilai waktu widyadari antuk uncuk pancingan sampune merasa ada anak itu ring naya sani pacar mardian raris sade adek-adek ini tetap disampune sampun raris kaki waktu widadari antuk ketemu pining pecike sane koleh kekelet wasra widadari sane kalintang istri ayu tur nenten wenten nyamain pada ring marce pada disampune wasra widyadari kekilen raris anake turunan ngetagen dedarine makejar disampune kang tagen raris widyadari kegeson ngereswang ngerawasana suang-suang disampune sami pada mewaskan raris widyadari melayang wali kesonggo gelisan wenten widyadari asiki nenten residayang melayang wali kesonggo sambilan menangis amalan raris membawa sekadi asa puniki LKS apa ya saudara? Sapesire jujur nesane ngambil wasran tiang indayang waliang manggem bersidayang tiang wali kuswar beluke mirabi raos widadari sekadi asa puniki raris anak itu udah entong ngenam pekang rasa tur memunyikin iya jerone yeneng jerone inyak tegene tiang yang jadi macam semanggup ngewali awas kertasnya jemak dua nah gitu den disampune dari yang meneng aja bos raris nang lampiran dari salon inggih jero anak titiang jadi pacar